Kalau di sirkuit Malaysia sih gue mah kayaknya kagak kuat dah, licin banget itu mah, kayak kristal karambol. Kalau boleh tahu kuncinya apa nih Bang Abang menang mulu? Ya sering-sering sholat hajat aja sama tahajud. Kadang-kadang gua sholat tahajud sampai 12 rakaat. Pernah gua lagi sholat tahajud itu malam-malam ada yang gangguin, kata gua bangke banget. Lagi doa supaya menang, tiba-tiba ada yang bunyi sampai merinding bulu kumis gua. Kagak. Ayo lu, masih kuat lu lawan gua lu. Gua lempar juga lu sampai bulakan. Aduh, Mampus lu. Kagak. bangke juga lu lama-lama. Ngapa lu kampret? Ikan perek, ikan penyet. Gua tonjok muka lu kayak monyet. Bujuk busrak. Bangke banget lu. Aluk temenan. Curang banget lu. Lu mau berantem apa mau main gas mercon? Gue liatin lu ngomong mulu dari tadi. Gue bawa lu ke babah lu. Jadi anak bangor banget lu. Utang kopi orang mah bayar. Lah kan lu yang nyeruput paling banyak. Soe banget lu.